Ohe MCFI Mizo Charges Fellowship of Indiana kan member tập mai pudu thuan thanga kum som rian banga lek mi ni in kum som nga le parian mi in satuan ram min pansan thut mai ani a MCFI member ten poi kan ti le maya mi singin pathian ram ruat kan dang thei lo sia lam chianga ama ero chu le thina tang hian pathian ro pui sia le pathian thil ti missing data na ama ina lam tir tu lo ni a na sa zo ka thamon na kan lo cham thei tu rin ti kha chong chai na bo ka ni ti chuan MCFI committee chuan member te bor la nomin dollar sang ya re ra ti na re la chumi kal tang chuan tuna MCFI committee ai o in din thanga chal theng ke ma ra na sum tan do na ni sela nong bol pui u du thuan thanga voina hun se ka song te ka lo pai so krista min chi bai ka bu ka chu ke hi lo thuam loi ral te kania North America so Charles Fellowship Vice Chairman kani ka chairman local kilo mangin ke na ai ron oni chon tle men on soi feila rem chan na le nga ya tuna kanin rala dur hi khen tu ko khan ha me mithi nei tu ko khan hi dong lau dor ani achan chu kalo thi hian kanin boy pui thelo wa ko khanin kan boy pui zelani khan mo te kim mai chu bang en tuna ka rala dur chu khen tu ko khanin dong thin ani chu thelo te kan ta kin chuan sangain kanin rala ei NMCF member zinga thi ga lam chuan dollar sangai kanin rala te chuan tu tuma po he ka rong bol pui pu du thanga min boral san hi ka ui tak seta akal santa ka su te thian tha te ko ran de lal pan samon zer se ti hi trong china ni dona MCC ko ran dong turin kol sela kan no nia ole kan riat angin voin mi ya pu du thuan thanga heti anga min boral san thut thi poi kan ti tak zeta kai hi wal sai lova kania tuna central MSA president so mek kani voina hian pu du thuan thanga kan su na kan ui tak zet ani ti chuan central MSA hian MSA member fee pe te ne na dollar san thum zala in aral thina chu voina hian kan la don ani hey America rama hian tun ma de chuan kar top te kan ngak thina amaro chu voimia tho na nia hedianga MSA member te mithi vui tham kan om ta hi athamon thak le ani MSA member ni anwam le in karia chawangin central MSA min voina lon thu kan soitok ani
Tuna chuan rauna kan hlan anga lo tan sak se live lama tanga ro clear te amo bangin mersia tir veleila ke hi Mizo Society of America Indiana branch president kani kaming chu lalbia khoma ani ole hei kumina le pan chong khwa mi pandi kan vui lia ton ren maya apoi ka ti le maya ke ko le pan chong khwa kani na tangin tianga kan khopui pani kan vui liam tur hi khwa kan ni na zon tang pon poi ka ti le mai ole alei lam hring nun atop ma zan khan i suan azir tir te nena khovela mangai te ala dayang chuwang chuanin pakhal le pakhat in mangai tonin ro atiani politika wang te kan trong mang ai ang lova then chu kan khuan ang lova kan nam kan chepeng te ai ang lova tin kan mangai kan pathian kan biak na mun te an no wangin tam tak kan in kara khovela boina achuak fo to thina ni ma sela he ke ni kan khotla Indiana a chuanin chung chuan mi ati thang ten thang lova lungrual takin voini thanin khotang ta na he to kan chua ho wang hian lom katia khotang roi tu te ai opon lom thu ka soyani ole voina hei kan member tu tak mai pu du tuan thanga kum songa pariatin min kalsan poi kan tia min kalsan ni ti kan shet khanin kan secretary te kan roi tu te kan in bia member fee apm ama hi kan thet angin mitam takin kan muzan zan lo mai theya na thok ngor ngor ani awangin member fee kan check zung zunga min kan monok maya member fee alo pathina ni voinia kan soi du chu member fee ni kumtin kan in khona kan pathina kan thena rual hun hadeu om kan stay chung om loi na kau khan om lo hun tanga mi mala ta po kan om mai theya khang kha member fee apek thei reng ani ti kha introduce ila hatianga chiat na kan to hianin khang kha thel poi mo ta ni ti kha siamu ole tuna hiya laya Indiana MSA TV kan secretary te nen kan lo dinga una kan puisia kan member pu tu tan thanga ra na sum kan te don ni in la sak porin ko so tai no so ma
Kim na ram su